Shubor nakaslem jong unong san Hima. Lamar ka jingjallay kibriyo ki Dkhat no ila ka Jingim habamar ani kendo ikjing e shimet ka district mental health program East Khasa Hills Shillong lembar ka jing snok tilang bad ka mem hands hakash photri unai lur 100% kala pendong da ka jing ya pat ba kabalatip kum ka observation of World Suicide Prevention Day ban pen sapryang ya ka khubor shikipat ba nong shong ban kya na ka jing Shim ya la ka Jingim ya ka ni ka rally lasdang haplau ka mem hands da ter shapulu bad laumali bad penkut na palau ke Nishdas Hospital. Kapang kabalabu akan igasni kalong changing the narrative on suicide kabalong ru ke jingas nok tilang da keperthei barok kawai. Haba ajingkran na kalyang u Dr. B Soklat ulaong bahaman na usnam kumbahan nyolak sa puhajar ngot na keperthei barok kawai kibashim ya ke Jingim haman la kasapulai second. Naror kata ulaong bahabalap lanisham ya kibriyo kibatmu ban shim ya ke Jingim lade day ban Ïarap yaki kibakat kum kaan kibala ban Ïarap yaki ki nongkran kibala shimbenta ki kentup ya ka Dr. Deiti Nongrum District Nodal Officer u Dr. Trustman E Basayamot Psychiatric lambat u Dr. P Kharnari Additional Superintendent Mimhans hagaji shimbenta lang ki samla puli ka Nigrims Hospital lambat ki staff ka Mimhans. Changing the narrative on suicide. Nongrum ibadi district nodal officer ibala Shim yakni kasenjam yala punya dan langkum ni hakni kaca Tidingkong ngai ngui ublei ubala ku bala don ringkat bani hadu bani kapor bala ai ni bangin lat bangin yo ban long kani ka program kani kasni ngai district nodal officer joka district mental health program East Khasi Hills ngapen pa ban ngapiang sobahai pi baro hakani kasni kashpautrek September 2000 bagi observe ka World Suicide Prevention Day but labo daga team changing the narrative on suicide. Ningkong ngapiang sobahai Dr. Peter Kharnari balong rui additional superintendent joka memhams ringkat bagi doctors staff nurse but ki staff baru juga memhams ki bala apply for bandar ringkat bani hakani kasni ngan piang sobharu ya media kabala ploy banpen ya sok tilang bani hakani kasni khamtam ban ai kani ka khubor shipang kani kasni ka World Suicide Prevention Day but nganget ru kan wanra sakad kabab toy ki ba but khamtam ban ai min sim but Jingkerman ya gitu ki badu Jingkerman hajingem jongki tinga piang sobharu ya kinong ikai ki teachers jongkan Nigrim Nursing Institute baki kena nursing students ki baklam claim akatin ki laploy panwan Shim benta bani hakani karani ting ai kublei bat yang subharu ye ki kena student internship jongka Memhams East Khasi Hills jongka subject psychology public health but social work baki lapan kre bandon benta bani dengan Shimru ikani kapor ban ai kublei ya deputy commissioner East Khasi Hills ibala
bala ai permission yani bangin yo batulong kani ka awareness program hakapang World Suicide Prevention Day but hood ya ka Shillong traffic ti habakut do na ai play ka team jonga ka TMHP East Coast Hills bangila ya pre bangila la batulong kani ka program ti ngangit ka jingdon dekat jongi baron ni kanwan rai ka jingjok jong kani ka program rally tu play undon dekat bani habang sedang kali program play shibole timenta dan I mo kami kapor ni Dr. Soklet Ibelong senior psychiatrist joka DMHP East Coast Hills CRP 144 and you can remember the number of Maradona number 10 which will keep that in your mind 14410 and you just can click 2 for mental health. So with this word, I bless this rally and I wish that those who will see through the placards and all the slogan regarding prevention of suicide will be helpful to some soul who will pass through this rally. So, So bless this rally and I wish it a grand success. So now you can start with the rally. Thank you. Kita ibri kita semua orang marwai kita semua don syuk kata jingkermen agak kalentia juga jingim kejongki kita kau kan semua tu kan kalian juga office terekam juga district mental health program batum juru kalian juga sorkar juga migelaya kalau don ketika helpline number ke baru ni yatim ketika kata telemanas helpline number abang telemanas kemud ketika kata tele mental health assistant in across the nation across the states kata ketika full form जो कनी करते लिमनास दिलिंगबा जो कनी करते लिमनास के एक बफिरन काम बंदे का शुलोंबा फिशुडन काम बन फोन दा का बफिरन काम बन लुट वाची पिका रुएम कता फिशुडन काम बन नियन का न्यू नंबर on 1 eBay saw eBay not the 14410 but hadir bafila niyon new number pila banjir ya kikintin pila ban grand according to your comfort zone kabamut kani ka telemanas number ka ailat ya nu ya biar baru itu ki phone bar kila ban yo ban ya grand ki santri kikintin bar kata dari ka khasi ke english ka garo apna kumjuru ke hindi kini kita ki santri kikintin ka penbiang na kalian jo kani ka telemanas bar hadir pila ada banjir ya kani ka number hadir pila ada banjir di kikintin pila ro ada ban yo number you have to dial to kenapa pina banyo ya kata ki mental health assistance mo about mental health assistance that means it can be any type dari kino kita ki jingpang jingshito ka batut dari ka penguin ya kata ka buat jo ka jingpang hat mo tinalor jo kata ngila aku kanyo ikan ka Ïarap lingba kani ka district mental health program kumabaro ki ledon ni ngilip lingba mta ngidang susam shen ya kani ka district counseling center ka ba ngidang shestang ha unai march jong ni muslim te lingba kani ka district counseling center so phi ki bedon ani kam tam ek kina samla namar ki kina samla hi usually ke age group ki belum kari prod ha ka biade biade ka benta ismoha ai nsi me ki penshlo ki da ka bakiwan banyak kendo yagi hangge ha ka district mental health program but ai ba ek kata ka jingkren kata ka jingpet sno ka jongki kan ai nsi me ki fakat ban pelat yaki na kata ka jingmot bakin shimno yalah ka jong ka jingin ada dua jong kata ku bagi baro ngipet ka Mimhans hospital ru kade ka wei tam ka wei na ka tertiary hospital hapo ka jelahi ka baro ka wei ha ka baki ladon pun ha ki experts ni kita ki professional workers ki bala ban ai ya kata ka jingata ka kongsan bat ha bat ka paka na ka benta ki ki brio ki badon ya pun kadi ka jai Thmu ban Shim na ka jong ka jingim tam kadi na shukwa ban smo to mangitip kini kasni kade gowul suicide prevention day kasni ke bangi ni na kumno banjada ya ki brio ki Shim ya la ka jong ka jingim itip ka Shim ya la ka jong ka jingim along ka ba inyong haka hangi ki psychiatrist ni psychiatric emergency But kalau kita arung ibarat beliau, dia berit bagi program, baduk berus pakam, omdan balai kuiru. Di tertalut ya bro. Di kalau sahabat orang Shim mela kejang kejang, balik beliau Shim mela kejang kejang. Beliau Shim mela kejang kejang. Kadang kalau bagi
dan kilo-kilo kijinge, idan kilo-kilo stress. Ban kata perlu ini ban solusi. Apa kijing solusi jengki kamla syu ban yale lagi kalau palat di kabor jengki, bikin la syu ban syap. Deh hukum kata kisah bumdan syu menu belum ban Ïarap. Lepas ini kita sudah syu bala ban Ïarap. Deh hukum kata kapor isim ala kijong kijingem. Taking item pada ni ka World Suicide Prevention Day, sedang ia ka Muslim Arhajalai. Yang kata of the International Association for Prevention of Suicide, lengkap pada partnership yang ke World Health Organization. Tinggi tinggi bang, akan lembaga ni suicide dia kiberiu ki lakhs and lakhs of people. Ki Shim dalam bidang Jingim ang pertai beragoi. Latest jingtip ke mengiyo bilang kubah hak pertai beragoi, idan kubah nyolak saubu haja kiberiu ki Shim dalam bidang Jingim. But katkum ke Lancet, tetapi on ke public health, Lancet public health go publish hak kenai terima nai bar hajar absan yon do nyolak saubu haja kiberiu ki Shim dalam bidang Jingim. But way beliau Shim dalam bidang Jingim, katkum kene kejing kejing ki Shim ba way beliau Shim dalam bidang Jingim, man laka self-life second. Telefai ko ri India jeni katkum ke NCRB, dan National Crime Record Bureau. Tapi Shim Muslim Arhajar Ahuai, kiberiu ki Shim dalam bidang Jingim gidan ki silang uri busan ajar life life. Rayu Muslim Arab latest katkum NCRB, ki Shim kumba silang hanya huai ajar. Kadang kita jengkiu kuma 4.2%. Naka ahuai syaka, naka senam arajar ahuai, syaka senam arajar ahuai. Televisi ni kene kalau kuma salspa perahu kibri wisim ialah bidang kejengim hakisi sengi. Salspa perahu kibri wisim ialah bidang kejengim hakisi sengi hapor India jengim. Batman lah kata tahu beri wisim ialah bidang kejengim kuma apungut. Batman we beri suicide. Dan usia bila kerja kejengim manlah kesispa prafu segan. Kalau we student usia bila kerja kejengim malah kereta. Andai latest information kimengiyo yang apa yang bah atau Muslim aku argidan hadu kalai jangut ikna kibasim dan student kibasim bila kerja kejengim. Dan sim ni kene kalau kuno live remote student di penyapil di hapdeng kesising. Di kene kathim kau mentah yang saugi on ni iba ni along changing the narrative on suicide. Kamu ayu ban changing the narrative on suicide. Dengan ban kelana kata kijing perhat jengi sefang ka suicide ane kijing sim jengi guriung kelana kijing perhat kijing kajurukum dia tu jengi rukum le jengi rukum lari jengi kestori na koi kapor sekoi kapor. Bangin pun kelana. Na baru si kata ngilong silent, ngim juga dia ke suicide. Ngiti manikran dia ke suicide. Nomor belai, ni long is complex issue. Ngiti yok kado ladang ngikran dia suicide. Kalau apa ngimtip kunuan approach, ane kuno gile suicide. Ladang ngiti yok ladang pan jurus issue dia ke suicide. Boleh kadang kam yang menginam silent issue, menginam snap issue. Baru menginam kam mereka. Every individual malah kawai beliau. Malah kawai ka imlan salam ki organisation government sector lani ki different stakeholder ni dai ban nam dai shu ban sanapjar in ni trend sefang tadi kasih saya tadi ki ship dan beliau kadang ba ingla ba kejingu jingi masua ki on lani ki trend kala ban penjur kejing keren jingi kala ban pen sotu ki beliau kala ban penduna ki beliau ship la bidang kejing ba arbat bagi break the stigma Mensua kiberiu kimtre banuan semata berbelai ni keren baik ni iki bahaya yang besar yang beriu bamu kasih nak kita dengan lalu lupa ni keren baik kadang kita nyong baik bat kiberiu isya peniklat ladi kimtre su banuan semata lagi don kita kimtre su banuan semata tamar sak keren baik mensua lagi buat kiberiu badan nak bakio Thmu bersusai ladi isya penistom isya isya set patok ladi isya baik. Ini nak kata kau kiberiu kibresu penuan sekuat. Di kawai bat kebangin nam serap casu bari kejingai tinggi kita kimit ke beliau. Berasi kata ngiau ladang keren sebagai suicide kalau ban penjuri suicide. Kejing keren jengi ladang speaking Shim jengi dan himba ke research Shim lampak kejing keren jengi hamu keren bano.
Not ever na ong bang hidong di export. Mereka kita keren jadi kita pelaj pro di tang di second minute kelawan save ya kita buat beliau. Nah kata kejing Shim jadi ialah kejong kejingin. Kebar kalau buat yo beliau kita kuat bersih bila kejong kejingin kita banyak kenang banyak create attention. Ini kita berpenti bagi kuat kuat IA. Iki Ïarap iki kuat IA create attention. Kelek kenang. Nai non banyak kenang mana-mana. Nai non create attention. Beliau bergerak di society Shim version serious. Nai attention seeking. Boleh Shim bagi dia. There is serious thing with them. Kadang gini, ilapan Shim lagi dong dijingim. Hakanu kanu kumpul. But mana lagi Abu beliau bermutman suicide Shim lagi dong dijingim. Yang berworking di penisai, di pergi tidak Shim. Kata kalau apa. Beliau bermutman Shim yang ada yang dijingim. Kalau pergi tidak Shim pun Shim. Nadu lagi pun tidak kebangin pun perhat. Kita warning sign. Karena lagi keren hari kasih pot hati kita warning sign. Ki verbal warning sign lagi crack sign di bagi peni. But kawai pat kalau bangin sofu. Ki sofu Abu beliau Shim ni kena dijingim. Hagi Jingim ki ni sofu ya ki jing sitong jung ya ki jing ja jung ki jing pang muslim ki sofu ba undan su da koi kala undan su meno ma Ïarap ki dei lamar kata kalau Shim jalan ke jong ke Jingim kemudian kami kalau kawan ni dan kam ni deban sofu lai kali ki bang yong ne kemudian kong kalau bangin long aware bat bang ngidang ban sofu long aware bang sofu bingin sofu bang min nom skap jasu in kren bang ni sudu ika feelings yaki emotions yaki bat ya kita ini pang musim yaki ba ikandu tani kidu bijinge to ba kalau we advocate some policy government they ban advocate some policy especially decriminalization bangin nom nyausu ba kalau be ban diberi hukum selesai kan ka mental health care act section Shispa Katsan Pongshai Baka Badan ada 309 IPC diberi gomul berkomisi saya dan siakan dan saya tetap dari siapa ini mereka pun kena section 82 no kena section 309 IPC dan no kena gomul masuk saya ong lang terubah kena ke dong ide masuk kita belum depress belum stress dan kita sampai aja ka bengipan sistem iki kadang ide semua iki ide ban eye treatment iki ban ide ru ban rehabilitate iki but kawai ki bang idan kam tolong ma ka action ke jengi idan kam man take action man la wei kai buriu ko ne man la kawai ka tiang salang society la ni ka every stakeholder ni dai ban sim action ndai shu ko misa Ïarap ni pelai ka imlang salang ni tolong free lagi gino buriu ba mul ban komersi sai nek ladan gino konflik isu dan Islam gino budon beliau crisis dan ni hendak jinge ya begim iso mengimak asu baju dan kam kalau mengi nyo ban sumar nyo ban sumar ban Ïarap jadi kumno ban dan connection lamba tarai perumahan sekren sekretari manas dan ni ban mental health kumno ban isi tension iki kadang mengilo ban Ïarap jadi beliau suah bakin Shim jalan ke jong ke jinge ladang itrai lang baru ke itrai lang ini harai lembah kini ke tim sienjing yang ada ingin transform no ingin kelano kata dia nyebut dengi ya ingin narin nak buat kepol nyela banyada lagi beriu dibahas Shim dalam kejam kita dapat tolong ya kena saya walau free dan ni kemah like undang tu diberiu umur Shim lah kejam kita andai kebawan sawat kebawan Ïarap dan video Ïarap kita Right, tanggatai berkawai ke pengong ne undang kam menong expert, no, yang biong tang expert, ni mereka keren, mereka mau. Maka dan tang kidingkeran ini, kesukupan ini katai dari bagai kau kita ni kesekian penyelaman save yang kedingin jadi. Dan dengan ai kau ikan usah, kadang kau ikan usah berbest tam, yang dan wayu apa Japan, udan wayu retired officer, UJCJ. Tapi bagi orang beliau kadai kata kalian atau jimbo kadang koi kalian apa ruai kan tu riau dan bagi beliau kami susah pun kata uno beliau menang mentip mereka Ïarap begini beliau kuno Ïarap begini beliau tidak kemudian subha
ubu kata kena gimana patrol harta karya pada usana iwi dukan menamar undan nak iwi kelanti dan tak iwi lagi ibala banyak yang tak kerjakan pakai harta karya usana iwi kedukan tak iwi iwi gibaret iwi kopi man baru hendak iwi kopi iwi rice cake kau dikira ale di syah tempat Lajong tahu puli ibu balik sana kayak gini untuk di hantar bon di bahasa Shim ke gitu bagi Thmu begini lembah ke keren gitu lembah tetap jelek gitu marway ulah man safe ya kibri hadus sans pangun bagi kami susah ini nak katakan kawan ketim keepers ni nong update keepers keepers sampai tahu tangki ba extra Nai balak balong mga mapi kinong tray ng kahap, kinong tray ng mga giruin, ipulis, imlang salang, batray yung ikabaha, kay imlang salang, nangta ki rambak siya, nangta ki nong tray man soba, nangta ki religious leader, yung ki rambak palang, ki priest, dan ni ki pastor, kila balong ki kipas, kila ban, lang lembah ki lagi, lembah ki keren lagi, tingkul po lagi, buat tangis second. Ïarap safe yang jadi lebih beri pun tentang kata prinsip.